Слушай, а кто это? Лаус играет, что ли? Нет, Лаус вроде больше. Что это? Пацаны. Не знаешь, не говорили. Они в этом смысле, они с своим выиграли. Они ходят учиться. Знаешь, что нет? Пацан такой классный. Сейчас там присутствует. Скажем, годом сейчас ставить. Ja 100 meest võib korras. Jah, kus siis on? Ilus ilm. Ja, Ilm on ilus, jah. 24. Kümned keskmine. Kõik arvad, et ma tean, mis Jüri on. Ma ei tea. Kohtrendi ette. Aga ei ole juttu eriti. Ei ole juttu eriti, jah. Tuletus nii käest ära, et söödud on küll. Sealt saladust. Jaan läks katkin, aga ütles enne kadus, kui sinna. No peale tänasega. No jah, nad peavad tehtama homme 200 Naistel on homme 200. Meestel on ühest finaal. Kaisa peab keskel olema, Kaisa on kas 3 või 4. Kolmas 4 on Kaisa sisse ja...